tu que ses reino de que t'agrada mai din tudo que faz o mundo de caos, o mundo de viagem, o mundo de rescontre, de que t'agrada mai? Cinquemi place lumai sabes es de res contra deja. Verament, lu Felibridge es lu luoc per res contra deja. Mais les gens du Félibrige, les gens les autres, Li già, ma può dire Tutti vacchi può dire scontra me lu premier corso, può dire scontra una piccina vieille che passa un per aquí e che deve ir tout la che lu che sono in costume li fa plasi deve ir tout à coup et puis des rescontra di giuve come tu, des rescontra des gens che può se réveiller d'une cause ou de l'autre, sabes, et começam a haver une petite ligame que se crea, que qualquer e per io de rescontra de gens como ako es l'expérience la mai belle. Bon, verrai mai. C'è che se riscontra qualcuno aqui a Nice, in Provenza, in Gascogna e tutto a coup, come di gente parla in finale? Porque tu sais à parler à Nissa, tu es mandant des messages, j'essaie de t'écrire un point ça, où tu vas me répondre en Nissa. Il me parle, les gens qui te parlent in quinto lingue. Eh bien, mi parlo la lingua delle nouvelles. E ecco, puoi ti dire che m'aggrada più, perché puoi dire l'espoir, vs, cura mi nouvelle, devo si dire, es la regina, allora, mica parlare in lingua, allora, sabes, ma come mi place. Donc, des emplois, la débute che si serait, au final, soit un mouvement de progrès di tutte le lingue d'or, au final. Perché mica fare come si dice, des passerelles linguistiques per HKP, che mi parla in gascon, che mi parla in provençal, a come mi place. Et verrai qu'il y a des veilles et tout à coup, et d'essayer de dire mais la richesse qu'il y avait, au final, d'une toute culture. Ouais, veramente. Dei gens de la lingua, de tout à coup, le Felibridge pas rassembler la gente comme ako, et non, es a che mi place, es de rescontra de parla en belligian quand cas d'une histoire, a mi cunta, a mi dire, et un souvenir, a mi dire, vacchi, es tout giù qualcosa come ako, un petit regal a mi duna, perché es vengut e d'un dret, a cause belle.